Da bismo podelili, odnosno šerovali videoklip sa YouTube-a na Facebook profil ili ga podelili sa određenim prijateljem ili prijateljima, prvenstveno je potrebno da imamo nalog na YouTube. Kada dođemo do željenog videa, potrebno je da kliknemo na share dugme, a zatim na željenu društvenu mrežu. U ovom slučaju to je Facebook, dakle kliknut ćemo share to Facebook i ono što je također potrebno je da ste ulogovani na vašem Facebook profilu. U delu za share možemo birati gde želimo da postavimo ovaj video. Da li želimo da ga postavimo u naš timeline, da li želimo da ga postavimo u timeline određenog prijatelja, u okviru grupe ili na naš page. Ukoliko izaberemo in a private message, poslaćemo video u okviru privatne poruke. Naprimjer, želimo u timeline i samo kažemo share. I sada kada pristupimo Facebook profilu, vidjet ćemo da se naš klip pojavio u okviru timeline. Moje ime je Mirjana, nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu ili ostaviti komentar ispod samog tutoriala.